Gavana ma Narok Patrick Ole Ntutu koro jiwo rowere mondo were gi weche mag tulo kod monjo kuonde ohala e kinde ng'anyo. Kolose e kinde mano yawo ayanga dukni mag pi e gwenge ma Ilmotiok mayudore Mulot Central. Ntutu nolero ber mar kedo gi kwe, bedo gi kwe, wira ni mano e kaka piny Kenya nyalo sudo nyime. Ma timore tok ng'anyo mar rowere manochan dhiale jogo manowito ngimagi higa mokalo, ng'anyo ma bende nokodhi kaka nochan kendo nomonji kuonde ohala mopogore opogore kod tesend obila e counties mamoko. Narok County kama gavana wenyu na kama baba wenyu, mambo hiyo ya kwenda kuandamana na unaenda kupora, ndio constitution ya Kenya inasema unaweza enda peaceful demonstration, lakini mimi nimeambiwa hakuna maandamano inayofanyika Kenya ambayo ni peaceful. Wanafanya kutoka asubuhi ikiwa peaceful, ikifika saa 7 watu wanaanza kupora mali ya watu, wanaanza kutupa mawe, kutupia askari. Sasa ukitupia askari mawe na pia ni binadamu na akasirike, ana makosa, sasa utafanya nini? Hata askari wetu hapa Narok kuna wengine waliumia, walitupiwa mawe, alafu bado tunasema tunataka haki yetu. Wewe hiyo haki unataka na huyu askari umempiga, sio binadamu? Sio mtoto ya mtu? Ndiposa nataka kuwaomba nyinyi wa vijana, tunajua mko na shida ya unemployment, tuko na shida zingine, lakini kwenda kwa maandamano na kwenda kuiba mali ya mtu, hiyo sio hali. Jonyuol ma sikund primar ma Kabuto